Daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan kaka. Naimag nga oras amin kagayim. Sakbay na. Shoutout para kada pagayam Linda Meneses, Floyd B. Pugungan, Ray Madulay, Bongbong Dumaging, Lester Domingo, Imelda Reyes, AJ Dakiwag, Cory Dawag, Gerardo Soriano, Cheryl Rodolfo Talbo, ken kada kay amin anayatamang tartarabay kadagiti dramami nga unay daytan kaka anarar tinamnama ken ka Manong Roger ken kadagiti shorts ken vlogs iti channel tayo Adjor Drama Tips TV. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Anti nakano. Ditoy drama tayo. Unay daytan kaka. Apay nga nayaban nak ditoy boarding nga sa John. Tapno da kaduak ta umay ni anti. Ay. Ni antem aprimeng. Wain. Ket kam amak. Amang ano ko ay just kay makapadurumay. Si kamay. Antim nga rod may. Umay na kay kaniti agastam. Isong ipatig mo ni antim. Ta ipatpatig na kamay. Makapadurumay. Awan to matyada akwartak tawari ijakon na dya saya tabakay. Mas dawakin ka Agtrabaho ka nga minay niti pagsweldoam. Tama nga no may sagmak kapay ka ni antem. Diyak pa'y nagatang amin nakasapulak. Ibagam ngamin ka ni antem. Tagatangan na amin ay tapno maminsan. Why smooth day jay? Tunggal mangtid ket ti kayat na day tayo dududwa kami. Amumlata na. Ay, unay day ta na bakbakatan. Ure ko maano, diretso ti trabaho. Kasi ta, makabulan na nabakante ak. So nga, ay, awan kwarta. Unay day tan kaka. Adamot gayam kaduam, Jun. Wananti, ni insan ko. Insan, ni Auntie Premain. Auntie, ni insan rin eh. Di la mabalin nga awagan naklatan iti premi. Anti-premi. Napimpintas mo't lang nga dengken. Ta makita mo't tilangak. Kaslag tawon nakla iti 35. Kat data premi nga nagan. Kaslabak bakitan launay nga tawon iti 85. Unay detan kaka. Auntie kamat nga rod ta kasinsin kamat ni kaanakam ajon. Unan mabalinak mo't nga awagan iti anti-premi. Kumusta ngay, anti-premi? Awan lat pasalubong mimat kanin San John. Mabalinayamot nga awan. Apay, poor. Kasta ti mayat, anti. Naragragsak ti panagsasangaw no the foods. Nasa umon. Di magasat ngamin itay, ijay makja. Ay, agmirinda ti nga rodan, anti. Tapno mayat ti saritaan. Una di tanong kaka. Apay nga mawag ka, anti. No, duduata. Premi ko nam. Wano honey, wano sweetheart. Sige, premi. Apay nga mawag ka. Nagkapo ka lang arodan iti boarding house. Kunam ngaming nagmaymay saka. Adamot kaduam. Sapay, miss na miss kita, honey. Ay, ko. Oras siya mo, premi, honey. Just kay, agtukyad tirik na. Kayat ko nga agsinara kita. Ay, narigat itirwar, ta mga no da makakita ka na ta. Kat delikado akin nila kayo mo. Ang mga no ipatira nak dita. Dito yung latan boarding house. Adamot kaduam. Okay lang, mate. No, sana nakadkad lang at da relasyon ta. Oray daytan kaka. Insan, ayabam ni auntie, mangan tayo tirwar, mabisinak. Oray siyak nga raw. Ayabam itan, tagsarak kayo ti may sa restaurant. Kaya naimas ti luto na ti papanantayaw. Sige, mabit lang nga raw tawagak.
Ah, ah, ah. Hello, auntie. Oo, kwa. Di ka am mo. Siyak ni John, auntie. Ay, di ka am mo. Oh, Ah, in-off na mo ti cellphone na. Apa nga ta? Amangan mo, nood na nila kayo na. Sapay mabisintan. Oray ko maano da kwarta. Oh, mo. Padata na. Anya nga tano, mapantag na nunan iti balay da. Ay sus, madia. No ngay adda nila kayo na. Apay, ibagam nga rod matipod na. Ibagam nga kim ah. Ay, narigat yagdardaras uto sinsan. Sa bagay, mga natapan na sugar mamin. Just kay, naitangarod kay. Kwa, ni insan sali gayam ti baunan ta. Ta pada na babae. Sige, baunan ta ni sali. Isa ti mapan. Mangte dakiti surat ka ni bakat primeng. Nga masapol nga i-text ko ka ni primeng. Nga ibaon ko ni kasinsin sali. Tapno saan to mas daan. imay ka sinabat dito'y gate. Tama nga nun nila kay ti makasaritam, kat di mamuti bagbagam. Ingkay ka no, mangan itirwar. Kan adto ti surat ni John eh. O sige, mapankan. Tapno di na ka makita nila kay. Oh, sige nga ron, ante. Ay, stay, ma'am. O sino na dya babae primitiba? Ay, diya ka, ma'am mo. Nayaw-awan. Apay, sana taga dito eh. Saan? Saan nga iso ti pagsaritaan tatawan serbina day taabanag? Rumarak gayam. Papanaman ay. Iti ayan ti kumarek, tadaramidan mi. Anya tiaramidan yaw. Ay napaterno, pagbalinan manen nga ubing abasit. Tila madamdamag mo. Mabitak laeng. Apay, di nakayat nga ikuyaw. Enton maminsanan ta for the girls lang dayay. Unay daytan kaka. Nabasa namat nga tan. Una, tay din nyawat ko kalinuktan na matadagos. Pimanawak mo tan Ta dagos mo tan idi nga masidig nila kay na. Saan na kang aruda pinagdamagan nila kay na? Pimanawak nga rudan, kasanupay ngay ang makadamag. Ngamnay, di na mutlip-lipatan kabagyan. Uwin. Inton agawis iti kaan, ayabanda ka. Namnamaak day ta Basta si katiraner. Ta narigat no ni Rene. Ang mga no atapan pa'y nila kay na akarelasyon ni bakit na. Ay, sus, naitakit na eh. Diyak nila makilirelasyon ni bakit na niya. Oops, hindi naktiraan na. Ibang bagak lang magtipod na. Oray awan makukwarta ti may sa babae. Mas tagpimpin na tag kami, ayos na jayay. Oray ano ti kwarta na, no jakmut ay ayatan, ay awan mo't lang Sa bagay, pagdudumo tayo mo, titi panirigan iti biyag. Saan tayo tati pagsasalitan tayo? Namagam kit din. Ano nga oras sa makarwar, kano sa dino ti pagkikitaan. Wise kamot at talaga kasinsin. Di mo kayat ti makirelasyon iti bakit kunam. Ngam kayat mo mat ti mayranod. Binahalos na kumot insan. Unay na tan kaka. Di kayag babaen. Mangan kayo lang. Muna, antay. June, kayat ko gagbusog ka. Danag mo na yan, antay. Mga anak amangan, tapnon salon atak akit kita. Un mo ta. Oh, sali, mangan kalata. Mirmira anak matlatan. Apay, adarugit iti rupak. Ay, awan ma'am, kit-kita lang ti kinapintasyo. Oh, thank you. Ang puno ka dito, bagbagam. Puno ma'am. Uri damagin nyo, kini kabagyan June. Puno lang unay. Da kayo talaga, pinalukmag yung manan ti pusok. O sige, agorder kayo pa, doya ti kayat yo. Takas kunakon, agbusog kayo. Unay daytan kaka. Diyan yun. Masiputak ti panang sinyas mo itay kanyantem. Nakita ko na nyawat nakin ka. Day tala ti sipsipo tamot insan. Oray jak siniputan kat madlaw-law na eh. Basit lang, tintod na.
Di ka matanagan. Sa anak ang makibingay ken ka. O redetang kaka. Nisali ikam kanomat. Inika ko na. Dayjay pa'y mati ko nam. Saan nga agkirin no awan itod ko. Rumbang ikam. Tanarigat mati patpatrabahom ken ko na. Nalakaayamat ti matiliwan. Sana matiliwan dayjay. Ken nalakalang mati mapanlamangipan iti surat. Amunan ti sikritom. Usama sapol nga dalatay paapros mo ken ko na. Unay nagtan kaka. Amin laki din na tao di tilubong katrupat kwarta. Apay nga ta. Ano awan may paimam saan da katulungan. That's life insan. Among matan. Kabayatan na rumigrigat ti biyag. Ano, ti pakasulisugan. Kaskan ka. Oras si ka mo da. Seriously speaking insan. Ulitag, na hindi na ibagakin ka. Maminsanan na dawata mi ti dakkel. Kalpasan na, lepasan niya unti amin, sakpay nga da pagbabawayam. Wise mo't nga road. Inuutin na. Kaya't nakangamin at talaga. Iso diskartya maun, na isina maun, tapno awanan ti parikot. Unay nitan, kaka. Awan nila kay, napanije Manila. Ada na patigagagara na ijay. Isu akayat ko nga umyan ka ijay balay mi ita. Ha? Kwa ada parikot. Ibagam na niya dayta. Tano ka ba alak? Itad ko. Amok, akaba alam. Kwarta ka di? Wan? Mano? Kwa, pang sa kami jay nakasalga taltalon ni. Mano nga road. Matulungan na ka diti dayta. Kasapulan unay datatang itong bigat. Apay nga itam lang embaga. Mamangan nga minusan mo kayat nga ipaay ta medyo dakkel. Kasanot kadakkel na. Ibaga ko na. Nga oray awan kasiguraduan nga itad mo. Apay gid na saan? Ibagamon. 500,000. Ne, medyo dakkel nga paiso. Agamitid ko, tapnawan makungkunam kanyak. Ngam, kayat kumat, nga itid mo ti pagaragsakak. Ikidaman ka na bakit, Chaski? Oo, agbabawi kan samutin. Napaulimag kamot ngamin. Kasapulan da ngaminan inton bigat. Isa no mabalin kat may patulod ko kumaitan. No problem. Agkuyog tay ti bangko no kayat mo. Kalpasan, ti enjoyment. Gatila bakbakatan. Oray netan kaka. Mapantangarudo ni ti silid. Sinikat nakmatan. Mamangan na da makakita kat ipulong da kanila kay mo. Oh, tanggal ko amin na babaunan dito balay. Mabutang da nga agmarites da kita. Darasan takit diti mapanitis silid. Chaski, madurbo na. Manyang tatarmida. Agpamarangak langan nga damarik na kasakit. Oh, sweetheart. Arakupan na kun Itay pa'y nga gururayak. Nakaulimag ka man na. Agpakpakarotis sakit ko, sweetheart. Umatake man ang migraine ko. Nagsakit yung ulo. Kahit kung itugtog. Intugot mo ka diti agas mo? Saan? Anay ko na. Apaya di ba yung bagbaga kanya kada kasta sakit mo? Diyak kaya't ngagdanag ka, sweetheart. Matayak sa... Ay, saan? Di kag sa iti kasta. Diyak kaya ta mapukaw ka, June. Honey, itaray ka nito ospital. Sana? Agkalma maglanay ito. Agparigat akpay nga muna. Isa pasensya ka. Abangan no saan mo nga ito tikit kitawag takas ni matan. Mataki mo ti sakit ko. Apay kiti na saan? Ala, yan na nam. Tamapantan irwar. Tikit kidaw magwarta. Unay daitan, kaka. Pagkahawil ako ninsan. Ay. Kalat man na ito yung desisyon mo. Talaga di naksardengan na dyan. Bakit? I-block mo mo ito. No, awan makontak na kada tayo. Ikan kanto mo ito diti kwartam. Nakalipsap ka ng sakit day. Ano ba say? Ibang laki din na. Tapos sana nagbaligi ang manggundaway kanya. Bahit ikadak iti balay da. Kakayat na ngagpatna ka kiyay. Inartista ako tapno makalapsotak. O nainaitan kaka. Hangam
Nasayat Mike no panawa man. Wan, si kanton timakam mo ko ni Sally. Tulagam anay bag tapno sa aning agpakpakita ka ni bakit primeng. Iti kasta, awan pakatuntunan na kanyak. Sige kasinsen, tulungan kay tinayta. Tapno mamimpinsanay, amayadayo kay tinay di asulisog abakay. O naydaytan, kaka. Oray, tawan mo tan ti trabaho mo iti syudad. Ay, apay ngagtungpa ka. Dahito iti sungbat ko. Ay, apay tinungpaan na manen. Gatul ka abak-bakitan. Asino ti lalakim nga inyag mo niti balay. At sino ti tarabitap anang ibagakan ka iti inuulbod tapot dak ti dilada. Andain kabil ko asi CCTV ti silita. Dahitay sana madmadlaw. Anya? Ampang. Awan dumam tayag kalkal nga aso. Oh, sa pulak na ya tao tapagikarwag. Ito gawan kayo adwa iti pagbaluran. Ay, saan kumamot akasta? Nalipatam ka dimot. Ngay di agbababae ka. Kat saan ka ngayon saan ka ngayon dardarom? Binayak. Ama kaamiris ka. Nakaamirisak nga ron. Ngam si kawat pesimoblat. Laglagi pong kumamot nga wanti perfecto, lakay. Kanadamot pa nagbaliw ti tao. Iso ariso tantamot tan aday to'y. Kasto'y siguro tinaiyurit agasat ta. Ampang kakit di abak-bakitan. Pabasolem manen tinayurit agasat. Sikat nilang aramid, kalpasan na gasat ti pabasolam. Amin ang mapaspasamak iti biyag ti tao, ket gapwanan matlaan ti tao, sana gapwanan ti gasat. No sayat ti tao, may sagmaak. No naimbag ti tao, nasaya at titong palna. Garampang kakit Diyak kaya't tinaramid mo. Agpaiso asaan ka nakikildan kanyak ili ang nagaramid iti dakas. Angam no kaano pa yan nagbaliwak si kamad ti simoblat. Lakay, pagkawanan na kun. Saan na maulit pa ay? Ikarig, pangaasim ka di tapat chinak. Pagbababawya kun ti amin. Ikarig. Apay ayang amin, tasan kayo amapnag kanagitas asawa yo. Ammo yung titong palna ngam agpasulisog kan mangsulisog kayo pala. Ala na priming, sustiniram ti karim kanila kay mo. Kat pag tinulungan nyo apasayaatan nga isugli tinaragsak apanagdenayo kanitata. Kat ti sinayang mo akwarta anapan ka ni John, masukatanto. Tano sa pulam, kat sa bali manan agulo ti itden na. Isa abay amo, italak mo na ita iti Diyos. Saan kayo kumangagbalin anaruko? Masapolaan natibkar kayo iti sulisog, tapno awan na dagsa na parikot. Ken tapno naragsak, ken natibkar latamat, ti relasyon nyo ngagasawa. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapaulawan. Anti na kano? Dito'y drama tayo. Unay na itan, kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.